katlo chak em thril le zo fa teril ruwa cham reng thin Wells ram panin tuna hian kan kalme ka thian pa aresanen a Mercedes car nal tak main kan chuaka kong bolo na turin GPS te kan handset fela kan speed po achak thale a dar car khata kem za somni chuangin kan tlan para kong te chu du thu samin a tha ani England le Wales in rina kan thlenga an in rina luilian tak mai Savon Bridge kan me katuna hian kem ni dona sei ania amoin hoivel po anuam kher mai Wales ram kan lu phata tangin kan Wales Missionary te chanchin kalo chiar to khan karil ru le thilung alu le a khang kan Missionary te in pek na ro puizia le mizo te tana an hlutzia khan min ne thin le ani chuwangin an ma ni ala damlai te le athito than te an pian le murna mun tlo chua hi ka thilti chak ber pakhat ani fo thina ole Wells ram chu be se ang ngein alu moi le maya tlang ram mangreng amoi tok sawa oi tlan le ruam thuk lem lo thing dup mai te chu ain phar un maya jin kong nuam tak ani vek mai ama severin Cardiff khobul loka om Reverend Bruce Tennyson Nelms bizovin punela kan ti mai kha kan tlo dona hei tura hian an kot kan thleng chia punela chu lo chokin min lo lom thiam le a an nu ero chu khumbeta adam lo wangin kan mu thei ta lo ani punela hi pakom nuam tak ani a abula om anuam kher mai atong duin ari huau maya mizoten aming kalau fu le in kahria panel om tak ani punela hi punela kabula he da thua he alam om le maya tichuan he ama po ala hriselin bel pola thave vo via maya mizoram chanchin po ala hedem le a tuna hian kom na toite kan nei doni well pune it's really exciting to meet you so could you please share with us a little bit about the experience you had while you were in Mizoram? Well, my first one was making friends with people, and I don't know who gave me the name of Punela. As you know, my name is Nelms. It was cut in half, as was the custom, and the masculine A put on the end of the L. Reverend Nelms hi kumsa khazakwa somnga pakwa atanga somruk pakhat chung Mizoram aron oma tuna hian kum somriat panga vel ani to ani Mizorama chung khan ko khan tan mal somna tam takathlena science zirchuak ani boka khol thil le electric lam te po athiam le a Mission Press le Theological College ti changtlung tu ani a thingtlang khutam tak fangin Burma lam thleng atlo ani Pune la hi mautam tram laya lo ani a Mizoramin tram pui mit thi ator lai te chu mu khre ati thu te soya Mizoram ngai ati zia te le Mizote an ngai nat ati zia te po asoyani Mizoram ka bedon chanio Oh, Mizoram share. Okay, idamem? Dame? Oh. Share Clemelon. Clemila friama. Mizoram khanin kum exam ngeom. Batum. Kum thum ma. Mizo la te khaila khriam Mizo la sak theila ne. Lemdal lemdal la pakhatal min sak la Coveli Boma. Oh, Coveli Boma. Oh, yes. All right, come on. Coveli Boma se iswa kane en kim dangai poi Amagadu Kovel Svaltivayan Tlam Waltu Anomlo Iswataben Ane Tiswa
Oh, I love that song. Actually, this is my favorite song. It is. That's great. Thank you so very much. I could always remember Pumuka singing about Krista Gopradam. Oh, Ganding. I can't sing it. Khati hunlaya mizo pastor te puchwa khamate puzair mate pupa zone te pusa kholen te le pumu ka te chanchin te asoitui le a athin lai mu nu akai tho le ni in ka ria an va in mual an lo liam to si a van rama la in ton le nge ya be sei ane pune la hi anu pui bor som to tak nen mai anu ma wangin a khua har thin hle ni na langa keini mizoram mi te po min thal ve hle ni na hriata ni ma se kan kal san ngai ta si a in khamlo tak chungin kan in thenta ane ole punela kan kom zo a hian Wales ram khopui Cardiff kan pan le ngala Cardiff hi kholian le ropui ani khan lova kho upato takero chu ane in ropui khonlian tak tak mutu ro meu lova amaro chu belchian dol tak ani thung Wales ram hi UK ram bung pakhat ni ma se independent sarkar ang deu thoin kongtam taka thunei na le in real bol na rang aneya an ram economy a sang vak lova sum hai lu na tha an nga lutuk lova wangin ram thang lem lo tak ani Cardiff hi Wales ram khopui ber an capital ani a Wales chim tuipui kama ani kholian tak ani lem lova mihring po noi thum le chan be vel chau anomania azola chengzat ang vel don lek anomani chu ti rolin Cardiff hi tourist te tlo na sat em mai khwa ani a kum khat chungin tlo tu makta doi som paret vel lai te junaya tourism atang hian sum an hailut na se hle nge ni Cardiffian Stadium lian tham engamaza ta neya chung zinga kan lo mu zin ber Cardiff City Stadium le Millennium Stadium te hi alar berber te anni a Wales a hian football an choilar hle a tin rugby po alarin kumsang khazret somnga khan alo khel tan dai to ani aizo lang bokin Millennium Center anni ve a he mun hi lemchan concert le exhibition chi rang rang an nei na mun pui ani a mun lar tak ani ome Cardiff tinuam tu pakhat chu tuipui kamvel bor hi ani a nom chen na long tam tak oma a tuipui kamvel te hi nulat lang wal ta na le lam na mun ber le zalam a anuam tol na ber ani ve ani ome Cardiff timing thang tu ber chu an khopui lai li taka om Cardiff Castle an man lai kul ro pui takhi ani a he kul hi kumsang ni kalta vela lo sak dei to kha ani a achunga tang hian Cardiff khwa zaw tak azuk mu theya touristen hi man hla anti em na chu ani achunga te hian arts kut them thiam na thuk tak mu tur tam tak oma romi te kut chuak ro pui tak he kula hian alo lang le ani mun hatak kaltur kala de wangin Cardiff hi kan fangwak man talo ani Cardiff khwa hian zofa te zinga sa khorong bol tu chuano berpol Reverend Dr. Sangkhuma te chung tlo tur le zan khadriak turin kan kala nom sata kin min lo thlenga kan lom le ani ama pu Sangkhuma le nu pui te chu an zin bolai tak ani wangin an fa te pali zuala sangi kim kimile lomate an lo oma adu naw chanchin hi kan soi man damdon lova a chonom tak vek anni le chiren soi mang han kum som pasari velzet wel sen lo umrin to mai ni mo chu ti ni chuan a then te phei chu helaya in piang lo chau ni don chu atero karin ai hei mi zo tong la rin thiam zek le halin pai ho lawa yang nam dang kar thang lien si in fa om ka ti le maya ti chuan helai lun phung le engamo mizoram thalai te na an ngai thak chak zok tu ra kha tam tak soi tu rolin karinga
pakhat na chuanin ya hei nam dang zinga rei takin lo to a Wales ramai hianin nam dang Asian mi te po anom ve nur ti chu kan lo hria a eng angin nge dang ni hi eng nam nge nian khet fo chu en hran na kan ti ang chi mo hu sit na te po atel mai the kha te ang chi a racism kan ti ang lam pang te kha in experience atangin enge ni in lo tong to ngayam in chepem te kan ti nge zola han soi ma se le ama saber chuanin Chinese simin ti tlang po yan an masaber ai chuan Chinese min kan ni hian ring masadeu bera racism lampanga chuanin tok em hran lawa school kan kalai te pon keimata chuan ka suffer ngai lawa racism he le school policy te lo strict pok nan khang vela khanin I le mi hian za thia mang reng em ma khang vel ta ka keima din mun sunya midagin in college mo in school kalna khate anga en khanna le atle ma han hu sinna chi kha in lo tong ve tom kim nang Dong em chuang lo kan university le school te kan ko na he ano diverse thei ta mo chunin he nam shang kha anom ta khmi wang khan ya o sen kan policy vel an de kha lo strict ve te lo to ka khmi wang khan dong em chu lo he engen yang om poni sato de mo nasalut to ka lang lo he klema silent de wang chu om be me thea ma se he over lut to ka so yang ni chu ke ma tak sun khatong na chu te le chon re om ti na khaten zong chu no in nei ngai lo ti na ni mo nei ngai lo so an mani Welsh shim hin fel ka mi wang khan kom khan no ani le hey Britisher so kan han ti ve de ur ta English ho de kon so na chung ten en chun Welsh ho mi ring hi mo eng angin nge a compare the an thazok na thalo zok na khoi lai hian ngen dan na ti ve la mo an sapolo zo ka she ta chuan an sapolo zo ka le mi dang nam dang shim sai ta pon an ma ni hi chuan in da sang zo ka ve bak lo English ho bang he chuan mo le English ho chuan tu thlang han an la mo set rang English ho in well so hian hu sit la mo set to ko ke pop University of England da ka kauta ka da ba ka accent ke strong Welsh accent da ke strong Welsh ho accent ti na da po kan om tang he jo kan po kan sui ma se he ko u se kan po set na he undertones an ka to om da thau mak ve chuna hey an ngai na te po han la well si la mu niam de nan la nei ta mo entina na coal mining hi well so zo nan na sa ta kan ni china south west an to nan ni to me lawam to lo ang to kan ya khang te kha Oxford ta khan kan chen pakhat kha wazir ve khang te po kha lecturer ho khan in ei pa izon na coal miner a me la ni ante ta re Oxford lecturer an ya she zo pom ta kan ya economy va te chu ma se chu musit ta khan en ngai ne ta khan an zo ver ni chu Welsh mi ni ani lo le Welsh ho chuan English ho hi an ngai sang vak bi kem ngai sang lo ngaman ti lo chen te pa han bi ken sport ta te han mo as long as we beat the English we don't care ni mấy ti ve thôi mo ngai no ve sap thlai ho hi zuin voka rui buk le boina siamo tong por kan ti ang chi mo pinam ta na ngi om le nok sak ang dewa om te hi in mungai a citizen tara hi chuanin om chu om mo pa pho tam na hi chuan zuin na do zan dar som pani pel nu vel te nan an khar do na han no chwa ho te nga boina siam ching ti vel te chuan tam ve lu tok thawa a weekend na bi ki chuan se tam pu hi chuanin kan she tho te chuan in thiam khop me social ang mo an rui pui lo chuang a tlem
pain tlem no beer no tlem ina ti han ti puina le in khel en pa te mo World Cup te mo Premier League en pa te in khani te me ani lo le Christian ho ti ma nang ma ni ko phan thalai te po kan address the nga ti ma zu kan tivek mai mi zo tong chuan wine beer le alcohol thil tel to re nga hi eng anga striking nge an do eng angin nge an ngai beer mo wine han in mai vel te hi an du lo burem Christian ho yan a caution nei nang lo hamo ti me ke ma ni ho Presbyterian na kan seilen na kha chuan wen sa he chuan an in lo khop mai mem a thalai lo puitling ho wa po mo an in lo khop mai wine tak yel po an in lo ang rang khop mai karin in master tun la ya mi a caution thar de ho wa hi charismatic ho kan ti ang se te Hillsong ang ji ho te mo te ho kan mer shel be ho vi chuan an share lo khop mai in chu ma sen rui ngai chaw lo mo ma se an ina han kal te pon fridge han hon te pon beer no beer le wine ti te pa alo om fe ma sen rui ngai chaw lo ma se casually in chu an share lo a traditional ho wa kha te ho kha chuan in lo khop mai chu te ni chuan a hrim hriba lo in ta po ni se ngai mo thama anin lo wang khan ko phan pon chuti takina arun nge ni discipline khan pa cholo so kan member thalai pakhat son zu in thina ni ome hi no chu kan tia mo lampang hi ari lo in ti po hi se chuti angin an care lem lo mo care lo san chuan rui an voi ngai lo wang khan san chuan leader thren khat pon an in tho mana thalai program ka tel nang ya po I kan ho tu pa ber khan zantin he whisky in ze se vai khat ma kala rui ngai lo te mo soi po zak chong lo kan muwa a in tlem te you know zantin amud don na in ze se vai khat ma kala rui ngai lo te mo so kan ho tu pa ne mun chen ga zan pastor te po hin na wain te pon in thin tholom ti hi an soi ve de mo sa pro ma hin khang kha nge ni thu di kan nge ni lo on in so a pa so a glass of red wine with a meal and thing yang hi so no ko khan mi pui pon an soi ser khan special so lo san chu a talk an in a wang khan mo an rui pui lo wang khan ani le hemi in zir na lampanga te kan hun soi re boka benefit helaya chu citizen ni to khangai mai nom rei to boka adikem ai ni lo ni chong lo mo permanent residency okay PR kan ne ani chutiang status a chuanin benefit amo khatiang eng nge ni indon ve the lo teong mem British citizen ang chu kan ni de to mai chan chu PR kan nei wang khan mo kan ba hen heta university kan kal veka home student ang vekin kan zir Indian passport nei thosin a thon vekin in zir thei ti na me a thon che lo mo ma se international student ain kan fee claim tinana ka zir lai khan ka fee kha kom khata sang khat zat ni ania pound kabula thuchin Chinese pa international student chuan sing khat sang khat vel pe a fee kan zir lai nang reng ani lo le hemi healthcare system lampang hi mo kan thrichak tu ka sabrama chuanin damdoi lama in en kolna hi atu em mai insurance te po to ti khan soi ri fo thina America te pon issue lian te ania helai hian Wales a hian in angin nge lo dam lo ta ola hospital la te lo luta ang ni ula sarkar ni ang nge support apek so NHS a chu keni chu free back free back achen chu operation in zai te po ni sela free back a free tampo ni sela in bil kha a free back a free ma se a waiting list here as a radio electrina achang chon in zai lock te kha har ta mo achan chu list kha sanga free di bang khan chu trend chu private ta te chon an kal thoman petrowin ma se na tamber chu free kan ne azola pokhen sarkar hen
khát tiền policy trả được cho lâu này về ta kan civil hospital đó có anh tiệt mà sẽ là bùa trăng syringe hậu tết khinh khăn kan này tất lâu pol lâu mi lấy rú tì vết khăn ta này cho anh free tu ra ngày này thầy thấu xí mà free tắc mía thầy xí lâu cả hay là chút tiền tới cho ông về anh kiếm mấy khác in avail thầy vết in một thầy vết em cái mà đi sát na om lâu mà sẽ hay economy ta lâu lạc nhầm về được chuyên gia vào thế hen soi sel te po lo ve to no ram dang atang ron kala ron na te po he son vek en kolani wang te po hen heng te chu bil tur ani ti te po hen mi pui hen thinarim ve a te eng ka tourist anga ron kala ron na te po khanom ta free nan lo ti free vek ka o ma se mi pui tax ta thok kho na kan tax atanga ti ni wang khanin an thik ve an lom na om vía về ram da pe chun ki po kazin dona Schengen countries at the Germany there health insurance ka le ve kangai an phut ve chu te lo chu ka kalut thei lo mo ale hey infiltrate tho vía ben una hin cholom ka tia nalama te hin engeni engen jir thlen pe chu ka khache lo na po ne se na vazon na hian na mu hi a har vía vem na in mu thei ve kem nya o experience here an ngai poi mo lutuk ta mo workplace system ta kyan so ke ma kha university kan design lampang ka zirwang khan ka apply bian kan he ka experience ka he an ngai poi mo zo qualification degree ai ma khan kami man kan ka graduate vele ta kan internships then placements and ka different business dan kan katita because ka portfolio build up ka poi mo to ka mo so no do na po yan fashion na maton ka thok me ka ma se skills the experience ka ano possess as el ka poi mo zia to ka sha ole Cardiff khop pui chho sanin thingtlang khopakhat Abu Valley kan pan le dona chu khuwa chuan Mizoram Presbyterian ko khan tir Pastor John Colney kan tlo dona ni Zinkong highway te chu anuamin zau thle a khuwa po du thu samin a thaboka Zinkong anuam hle mai tu bin zing chu kan fresh har khop pa ni chuak thabok sia zina nuam hle mai Wells Ramvel kan la ton ngai lo experience kan motor la chu chuan nuam sia kan thut pha le kan hung jang vela kong vela ron lung ther mai anuam tok chavin tiang motor chang ka nga hanjin phei chu kan la kala ton ngai lo ani anuam khup bai thian par esanen chuan jin pain kan ti tui thin le a thian lo hlanin latak kan lo thleng man le mai thin ole Abu Valley chu kan va thleng ta a pujola te in po har salo takin kan zong hu a anu pui piming te tenen chuan min lo lom thiam khop maya tang hlataka mizo chung kwa va mu roi mai chu alim om dang dai khop mai chun cho tui ngai tak mai min lo bot sai saka chumin huwa Pastor John atenen po hian in komda hun thatak kan neya Wells Ram ko khan chan chin tam tak min rila abeng war tha khom mai te an khomai wa cha om ve mole u John Pastor na ko khan Mount Pleasant ta chuan coffee morning ane ni tak alu ni a min som na angin kan valeng lut ve a an ko khan member tele an mi som khom mi engemaw zat allo khoma an zinga anum khermai hemi tum hi Wells mi khom ka ton le ka kom pasak perna ani a heta tang hian Wells mi te mi zia ka riat pha hle a rulzau tak kom nuam le fiam thudu tak ani zia ka mu a
Welsh mi te hi English mi te nen chuan an lo in ang hau lo mai ti ka mu chuak chiang le bok ani kan hu ang hian ko khan bel ho te hi atlang puin upalam ani deuh zel ni nan soya thalai lam ten ko khan an bel meu lo awangin kum upalam te hian mol an liam huna chuan in khom turan om mang lo mayang em o ti chu karil ruwa zona cham reng ani an ko khan upa elder David chu kan kom nuwa la ani hian Pastor John Colney lo amatangin an ko khanin nasa takaman son thule ko khan nung an ni ziate asoi lam nge ani he Mount Pleasant Presbyterian biak in hi biakin upa veto tak mai le moi tak mai ani a mi zan hi vel chu an leng ngei na rin theya Sunday in khoma chuna tlang pui thuin mi somli velte an in khom thin ani ome Pastor John Colney he ko khana lo om tran tir chuan he biakin hi lu tlak lo khopa drop pat ekin abum kha tlat alo ni to a Londona mizoten an man ruale khol ne ang te tho chu puin na tlangin chungchu anvati fai saka chumin huwa chuan ko khan nung le nuam tak alo ni ta a mizote vapui na chuan Wales mi te hna thu na sa takina soya an lom zia an upa hian a soi lang ani chumin huwa chuan thlatin bekin hatlang an nei zia tak thu te a soi nge mizopa helaya sap pafing fel tak tak omna hian pastor lo ni thei mai te mak kan tia aro pui kan tia heta atro bul de usle toy te in tin nge mo helai hian ilo oma hetiang din bula te lo din thei mai le ti la ya khame han thei the pathian le na ko khan ho du sakma leo wa ani pathian ko na a khoi muna apo ron bol tu ra in pe kan nia tiang chon ko khan kan Mizoram Senotin tiang hian minon tira tlama dong song tu Presbyterian Church of Wales lamin dong songa tuna hian Council for World Mission Missionary angin tuna hian kanom le ani chu nia missionary angin han omta an soi thin Wales ramatangin Mizoram min tiang turin missionary ron tir choteu khania nuna chuan Mizoram in Wales rama missionary kan tir ve thung to ni an lo ti khan an hi approve na chui lo ni mo sa khuma te ponoma midam ponome ti chuan ani lo le helaya missionary ang na ming tak ming hial mai han oma kha chan le wang po ani nge in ka ringa kan lo khiat dan te hi dikemo Wales rama chuan ko khan an thlu chena sa view to maya in khom tur po hin huzo manglo big takin thalai phaisun in khom to manglo vati te tin biakin te po in khom turan om manglo wang an khal chur mai ti te pon an soya adik em ka felova enge ria tlang pui thuin Wales ram ang puin le hemi abu valley bor vela ko khan om dan tlang pui te min han thrik te ani soi dan he nang lo ve thea khir dan ai nang lo thina ini heta kanam nuwa yan ne ko khan an khar tiang zoma soi tu he chu om ve thoma se chu tianga a chur ang zo chon om chong lo wa biaking khar chu tiang chon kan mu da chon ya amor chu amem ba la mai ro chon kan tlan hiam ve se ni chon ananga zep tu rom chong lo wa ko khan tren khata chuan ne ko khan an tung chho ve thowa ko khan ding thar tiang chi te po hi om ve le thowa chu wang chon soi thiam hi chu haram le a thena chon ni han chawa thalai po anom lo ti te po hi adik ve tho a thena chon anom ve le tho box ya Cardiff ko pu ya te po Highfield Church kanan te chu ma te po chon thalai an tama ko ran te po an pung tia tiala nikum masalama te po he kan kom kanom na thlang lok kumbrana te po Victory Church a harna halo thenga cover mun sang atang te po han bitam takinanin khom na te po an sema chu tiang chu nya soi thiam chu hara thlir da nai nang lo thina a member ro chu ni kan claim to chuan anga he a Presbyterian Church a po yan amaro chu ne pathian hian engtin nge na tho zel don chu kan thelo wa chu kan mu dan he kan khotlanga po hian ko fran
denomination sang hi pasari lai kan omma ko ran chu ne tun ma pon bia kin cho lo tam ve thina ai nai te te hian om thina khar hi cho om ve to ti cho chiang ai tla po amaro chu ne engtin nge an kal zel do ti ro chu sia thiam cho harang renga pathian kut ni sala tu na hri chuan ne tong trai pui ro chu kan ngai ani ko han ti chap na tu ramo ring thar kan ti don ngane midang han hui lu na tur om ang thil activities en nge ko han kal pui tu na hri chuan ne thotran hian kan bia kina hian parents and toddlers ani ko khom thina chu thotran ai ta thole nia hian coffee morning le after school club kan nia hemi coffee morning he ne mi pon lam mi te hip nan kanan tia kanan buat saya kan pathian zara hei zoi chuan an ron kal ve zela in soi chiang na them khalai work a tho dana nia hei hi chu zalen taka in kum khom na hun ani de bar mai thing pui in chunga coffee a free ni lo sem ti na bi a free chu ne mar chu donation he tu pian ta na pek thea khami donation kha charity sang kan pe thum ta ne khami a thing pui fe ti ve le na kha pakhat ma kan seng lo wa mi na contribute ve kan ta ne chu bang chon eng kim kha thing pui le a me zong po kha ai pe ho in bek na kha an ro ken kho ma chu kan in kho ma ring in an money church member atanga ring tu tana an ron tho kho an in bek na an tho lom ang de wan ti atanga le ni mo chung tholom king khom so claim a lo tlin khom hlom deuh ani hian charity sang hemi local kimani area chung le national le rampon thlengin hemi Mizoram a po mangai nei ina te pokian ki tumble dryer te kan ko ran mingin kan le thei to khang kha coffee morning atanga kan fe chwa kan to na chu khatiang na hun khan kan mang ve thonga ti chuan after school club he an sei le taila an no pang puala rongbol hi om in kan ria kan ril ruin a thalai te hi phi man ro sang te hi angai ve thina talent nei deuh te hi angai thina ma su no pang te hi chu an ko khom hi han lawang tin khotlang te po questionnaire te kan an siam chu atanga an chan na kan do na tang hian after school club kan an din chawa atira chuan kan be dong kho ma kan fadu ba khi tu ma ron kal anom lowa an huai ro chuan zoi pakhat te na ron kal chho ve je la tu thlengin kum sari na kumina na kum sari na kan mang me ga chu da sang kan la kal pui fe thei se la lo ting takin kan nei chawa no le pa ron kal te po ka ti khan zoi khata nu le pa ron kal te po kha bia kin service te po family service te kan te chunga te chuan special service kan ne ate kan han som thina chu tiang chuan hun te kan han pan tia chu thole ne ta ti chuan ni lai tho tran hian thakara voi khata voi khathe tar ina hian kan kala service kan ne ja tun ma chan tar in pat nia kan kal thina ma chu a chua kho te an active an nge an trul ve thin se chu wang chuan voi khat chu chua ke la te chuan chu da chuan kan do ne kan te ai kan kal pui ve thei se la kum ruk ai kan ko san hi pathian zara ai min pe te wang hian hitianga rongbol na outreach nei thei kan ne kan long ve khom ma chu tiang chuan in rin nia hian mizoina natlang kan tiang hi kan bia kina hian kan nei zia ta chu ta chuan bia kina hian tru kan thok ya in po na ata na kan ti de berania bia kina tan man he in call tu khan pa chokidar in nei ve anei lo ve ke ma ni fekin kan ti to tu na chuan ari per na te ai tu main UK mizo te ami som nei bor velin menon puya khami pul tran kha alo luk moya kan ko ran mi te thin luwa thuna satakin atu din ka ria khabe atanga kal chhoje hemi natlang te poi kan lo nei chhota chu ani lo le coffee morning te after school in tiang chi te khan project ho reng tu nei soi lam te kha
tun ma I ma thil mani nge ni a I lo nuwa khang kha I bultan Coffee morning after school club kan ti te work fellowship kan ti te le Peter in heng zong zong te chu ne kan nuwa ke mani hawa ko san hoten na kan ti hawa ne a team ministry kan kal puya amin malin engma ke ma han ka ti lo kan ko san ho an fele ma mian thlop thai ma rong bo na chu wang san heng te kan kal pui the chawa ken hei ni lai ni a te na kum khada han voi li mission evening kan nei tri na chu ta chuan charity sang te kan an song boka e an ni khatianga charity sang kan song te kha anon kalan charity kha minon shil tri na an ti dan te an rong bol dan te chu ta tang sa ko ran pui han chan pui na kan pe ve tri ani thil pakhat hriat chak deuh ka nei chu a ko ran member tam tlura quality nei mang lem lo ang chi te pui om thei ve thawnia heng laia ring tu te nung chang le an rin na lama an chak le chak lo laia kha ka hre chaka Christian in ti tak tak chin le biak in regular taka rin khom thi ho te hi an rin na lama ang sang nge an ni ti te le an rin om na iti mai mo pathian tri na tak tak nu na kha an nei tha em thal ren ti laia kha nè mùa đàn này nàng lâu về thế đã quen cái cấp mùa đàn à chọn an rin này ắt chặt trà nên cái gì à chú mình cái tiền là chọn tiền ăn sợi tai là mít lê tiền là cổ phần an là không chầu về dễ là cổ phần upa trên là cái person cổ phần upa po anh ông mang lâu tiền cái po ông về thế à trên là cái chọn minister này lo tắm tặng anh ông về chung cái po chọn với ní thiên cổ phần là không mà anh là cái bùi maintenance là mà cái po hậu tắc em mà chút tiền chung chọn anh là không chầu về anh là cái bùi thế đấy anh rin là chắc gì lần tiền anh lo mấy tiền nè chú vàng chọn tiền nó khá sợi đó是sợi tiền mi hà ra kia đàn sang cái anh number rồi cái kia chọn anh rin là vật giàu về tiền mấy tiền nhá mà chọn mình bảo rin này rồi chú các mùa đàn là chọn anh chắc anh bê nó bỏ anh phải ông có bên cái gì chú các mùa đàn chọn này đấy Mizoram mà chọn cần rồi nó khéo bỏ Mizoram mà chọn ring tu Christian kan institute vek maya trong kholo ni su se ma se atak rama pathian po la le pathian tri nan nun tak taka khan kan sang lo le ni ti hi kan pom dan tlang ti ni sulai te su nia helai hi chon a Christian in ti le ron in mang ron biak ina ron loi chin tak tak hi Christian tha kan ti an tak taka hin an level a kha khi ta cha cũng riêng khai te khamo an tam le tem lom kha apoi mo na ni dar lo an ri dong khop maya he be ko ma chan he an en ton tla he an khot lang no na apoi na sa pho jong jong po he tho wa chan sin trai na lo chia to an he an na tho ta po na ve thiên ngai lo re re an tho re re ta po chung ve chune a mi mira po ne ve shi ma a Christian a chona lang sa le zo ren ka sia chu chu an en ton tla na lai tak ni an fa ko chu taka chu Mizoram poina kan thlir le kan en ton ve thung tur nin ka hiamo ko fan tam tak an kal ve thei to lo amo biak in ta khala ngai ti an chi kan lo ria khanga khan sum le pai har sat na awanga ko ran ding ve thei ta lo te ani nge nia ami khingin sa khona nai sak lo fa khrim soi thiam zo hra nè sa kwa na ngai sak lo wang chuan nè sum kha chom lo chho ve the mi sing an tam na na chan sum kha chom do na sa kwa ngai sak lo wang kha chuan nè mi sing an tlem zok ma ta chu wang chuan ani ve thei tho anga thui tak soi kha dang ti kha ania sum le pa ya chuan nè mi sing an tam na na chon tho tu tama kha de khana kal ve thei ta je na ko ran khamani le mani ni chom sia chom tlat ta pastor te po nei thei lo upa mo khate an lo tur pek thei lo wanga pastor nei ta lo te kha an nei thei le bokan ni ve thei tho ve le la ma chan ne pastor po he tu na hian an tam lo shem shima pastor zir choze la hi tun ma te pechon well su sa khwan la ma
kan mu san em le missionary po tir chuak ber ram te pon yanga chu tiang ang chu ani talova pastor zir du te hin om tamang lo hrim devem ni tun mo kha chon ya an wang ve de wani an wang trana tun nai hian hei an om chho ve zel ta ma se tun ma kha chola phalawa a so te si chola om ve hrim ma chu chu nia ko rana chak lo ti na soi thiang an ngai sak tok lo wa te pon ya nga soi thiam chu tu la three chon nia a import hrim an bei sei zo ang kha chu ani em in karing lo wa an du dan chu ni karing lo wa an mani an ko kha chan du dan ber tu chu nia nga amaro chu lo thei lo in khatian kha an nei mang lo an nei tam tok lo tin an mo an nei tam tok si lo chu wa chu pon lo mi te an chok lu khang ai ve ole tu na hian Welsh khothang lam to tui kam kan pan le do na October tha ani a kwa avotana thingha te point rong thak chana sin eng moi chanvi mai ni phai rom lama dar karang mozat kan tla hu chuan tlangram kan lon tan ta a moin hoi velila alung le thak du khop mai Welsh ramzang alo moi tak zet ani tlan na lama piang chu moi em vek zel maya abo ruak ka thiang si engkim mai hi 5 vuk maya bol lo le rim chia om zia te po heng lai hi chuan an khevelowang a ti te visual te po anom velowang a ti te karil ruwa chuan alang rum maya ni atlang puin kan mu thei chin te hi farm ani deuh dara garam thau tak alo tla var tuar maya bong hu ta tui tam hmel tak alo tla ve boka zo paril ruwa chuan heng ran te hi chil ti put tu an ni zel mai heng thil mum te hi ran cho an fu an da that ani a holin phai tuang him ran cho tura chin him vitamin nga tak te chu ti hian an tel khoma thel red ponin an tuam mar le pang maya ti hian rei tak vin om thế này siam tu kut chuak moi zia heng lai ram te hian holang chiang le a hoina lama piang chu amoi na ha dam em vek maya han hoi velila lunga oi leu mai ani fargo hring le eng tuar mai te chuan mitala em maya Christmas tree ta na it on fe angoi na ngo khung mai boxi du chu samang thlapa design leilung pian zemoi amoi tok chawangoi na khu han hu chuan rual o anange mai kan han tlan zela tlangram kan han lu chowa achukina chove thei khop maya then lai te chu lui kanin lei kan paltlang chen boka kongjim te sapin country road anti dik tak mai te chu kan kaltlang zela an lui tela chu athiang hlimin na chung sangha te po an hang tui khopang ti arin hel om love Welsh thingtlang te hi an mani toka an changkang thewa lo nei le ranvul hi an ei zonna ani tlang puya anin todel em vek bokawangin khopui nun an ngai hau lova khopui mi ten heng thingtlang nun hi an ot jok thina ni nun phung le khosak pung molte an neya amon omina ha dam thak ani karil ru te in
o hetiang ang thingtlang nun nuam le ha dam ang chi te hi kan thingtlang te hi han ni ve to sela o kativong thungani Wales ramlai livel kan zinna hian khote engamozat kan kalplanga cherchi alo ma ila in somli somnga ang leglek huwa te po ani homa huwa ni lem lo ramle fama te fal tak taka in engamozat lo om thi thiat te om deu zel boka eng lai mai po hi anuam viau zel maya bok te kho a ni ni khatlek han cham na nei tom thei viau zel mai chuan kem zani vel kan tlan nuwa chuan Wales khothang tuipui kam aber sweet huat chu kan bathling ta hlol mai ani Wales ram kathlin chak na chan ber pakhat chu mi pakhat mi lo hak hu ve em tu awwa anin ka khria a kum som zet kalta atanga zin tura min som le katana in huam tak mai puzo loma missionary reverend owena fapa anurin zolo machuan an khua atanga hlatak aberi switch a milo muaka he khua hi kalu phata tangin azuna ka wainin ka ria khu pato tak tuipui kama om moyem mai ani a Wales ram kalo suang to thin mitha chu heinge hi ani katia ani sakdan tele an khothleng te enki mai hi a fel fai thlup mai ni e cheese hun puya kala Wales ho siam cheese rim baka foreign hun tanga cheese ron lak lu kha tuna hen puzo lo ma hovin kan le don ni that's the nearest to the apple homeless, I would say. Cheese door pakata kan haluta Wales cheese larber ber baka hovel cheese thaber ber anlo neya a munom thamani in lama kanupuite eve a ka hondone moni chu o kan ti deva thakhat don lai Europe kala fangkwal don si a ti in a kalengam talo ani cheese baka e tur chi rang tam tak hedora hian an kolboka han temlor den a chagom khomai pona kan han chuak chu putar pakhat hian foreigner kaniti hria in milo bechak ve khanglanga Wales putar polai jet mai hi alonia man mo lova han ti pui po chakum khop mai Wales ho hi ti du ve tak anloni ole he khua kan ron pan wang na chan ber hi National Library of Wales kan tlo du wang ani a he library hi kan missionary te ro hlu da khom na ani a chu kan sing chuak don ani ole tuna hian hey the National Library of Wales kota kanoma he library khovela library ropui pertezinga chia ania e achunga hian thira tam emaya le khabu riwat po makta duai ruk a oma tin ma po makta duai khan le chan ve an kolani tin thalak hlui da khom po nuai kwa le a chan ve vel zet mai hela hian an kolboka chutianga library ropui tak mai ania tin aro pui ani satria lova mizo te tan thilhu da khomna ani bera kan missionary te chanchin le kan missionary te thil chirang an diary le khabu te an chanchin zian le an report rang ta hian kol that fekin mani chutiang chuan tura hian kan lu tanga chung kan endon ani amaro chu achunga hian thala kan phallo wangin chung thil te chu kan tilang theidon lawa eng poni se he library hi mizo te tan a hlungoi ngoi ni ti kha ka soidu ani security strict
tak nuaya atopa chuan kan han luta chuta kan du ber kan missionary te chanchin zia na le an ma ni thil chu a thok ten hoi ho takin min han chin chho saka pite ite chanchin le a diary zong zong tenen lam kan hmua ama kut ziak dik tak Mizoram omlaya athil tole thil nui zathlak tak tak te kan han chiara tin kan missionary te khan thalak anlo nei thakop maya chung tam tak te po chu kan ena ahlu katikher mai he library hian dan khau tak mai alo nei wangin kan thil mu te thla kan la thei talovani a very sweets kot thler le tuipui kam bod waka chuan tlai thim hlima kan han leng vela du berte nena an len na na vai tom te rengem katia romantic tangani chuta kan ril tram to lama pulo ma chuan restaurant phosi tak maya hian min han ruai luta kai chak ril ru le karop to tak mai cheese alunga maya khovela cheese thaber per allo nei le ngala ka vahan fa te rengem chuta well chutui tak mai du to ka han lim chu damman om katile ani a very sweet chu sanin pastor zolo mate kwa khan sanan chu kan pan le a anu pui ani chuan milo lom thiam le a ngam patakin kan om thea mi zo in a thengang main kanin ngai ani pulo mate hian in lian le nuam tak aneya compound po zaw tak ane ni Puzolo ma hian fapa pati emir le alet baka fanu pakhat nia ania voin tlaya hian puloman ami khwalte cholhui min bot sai sakawangin afatale anthian chan khatte asom khoma cholhui tuinai tak nu ber hian asiama limtlangin tlaing nge mai plansanan hi thingtlang khwa te takte ania farm zaw tak tak lirin akhatani bermai ami cheng te po hi farmer deuh lir an me khansanan larna le poimo na pakhat chu he khomi William Salisbury khan kumsang khazanga somru pasari dai to khan bible thutlung thar hi well strong in aleta chu well srama he khwa tilar tu tak mai ani akhot thleng hi tlang pong le ruam phuklo te lir ania hoina lama piang chu a hring du maya a scenery moi em vek mai ni mi hring po an tamlo hle a he kho hian mi veiwa pu tu an wang khop mai oh hi pu ona damlaya en kol nun ber biakinane is where the New Testament was first ever translated into Welsh in 1567. The man who translated it was born here, and he was called William Salisbury. So even before we had the full Bible in Welsh, the New Testament was translated here in Llansannan. no pang sikul kalpang anu ten allo lamlai te kan hufua pudangalain sapram tamzoka hian no pang mi fa te thalak hi danina khaptlat ani puzolo matu te ero hi chu apu phalna thlapin an thla kalak sak ani Maybe you should ask permission to take chair as well. So I know. Reverend Zolo Mahian Kokhan amo biakin som pakhazet mai en kola khorang ranga a kokhan te hi atlo kwal renga cholni tinin biakin rang ranga thu a soi kwal thina ni
ama hi arong bol na a min pezo tak ania kan Welsh Missionary fa te zinga chuan ani chau hi pastor nin an swing nge a ko khan en kol zinga pakhata chuan zan khat kan vain khom ve a mi somli don lai an ron in khoma Thanksgiving special program ani boka kaltra ani tikhop maya pastor zolo ma hian thu ngai nom takina soya in khom bana chuan thingpui in hona te kan nia tlerol ho chuan la lo practice ve boka min lo beveliam liam hloma an ngai na tom hlom khop mai ama pulo ma hi a intimizo bokania a thian tele ko khan member te po hian loma tingatin an ko ani. Warm welcome to you both from Mr. Ram as well, or one from England, one from Mr. Ram. She got married some few months back. That's right, Nancy. When So you met her where? Yeah, they were staying at our house when we came. So. Really? I didn't know that she came here. good to have them. It was good for us, good for our spiritual side. It was brilliant. Ole hey tuna hian kabula pu anurin zoloma awen auma ane hi Mizoramina Welsh Rama kanzuk be chan bertrin ania tuntum kanzina po hian ani hian min lo mi khwalin min lo boy puya atu na pianga min roi kola chunga kan lom em mane ti chuan ani hi pu ona kan missionary du om tak fapa kha ania Mizoram apianga chuwangin a ming po hi zoloma ti ania tin anu pui tele a ko ran member te pon loma tin an ko ve ngatane chutiang khopa Mizoram ne na in zom mi alani abula kan om thei hi kan lom hle moya ti chuan tuna hian a kom na toite kan nei don ani. Well, it's so nice to be with you, Pulong. You were just about 18 months when you left Mizoram with your parents. But you kept coming to Aizawl repeatedly. What makes you do that? Well, the first visit was because of the centenary. Yeah. And I had the privilege of coming with the surviving missionaries at that time. Yeah. And it was a great honour to be representing my family. By 1994, both my mother and my father had passed away. So I was representing the family. And I heard a lot about Mizoram when I was a small child, growing up in Wales, hearing about Dutlang, hearing about Aizawl, not knowing really where they were. So when I came to Mizoram in 1994, had a great welcome. The KTP members, you know, we made good friends. The celebrations were fantastic, and I just knew that I was home in a way. You know, lots of people came and said that they remember my father, and some people came to say they remembered my mother, and all the good times that they had together, and the influence of my father with the KTP. So I felt, yes, you know, I belong to Mizoram also. So my heart was saying, yes, I want to do more with Mizoram, and then obviously other opportunities came later on. Communication, care. Pu anurin zolo ma hian mizote angai nat zia te Welsh mi tele mizote su kanzia ain an thu te asoya Mizoram khotlang le ko khan nun chu mu nuamati thu le ama tuina lam khotlang rong bol na mizote in pek na san zia po asoi war le abik takin durtlanga Sinot Hospital rong bol na alut zia asoi bok ane Puzolo ma hi pastor ani ma chuan social worker ani zule rui hlo boy tang to te chan chuan na atui hle chutiang chu kumtam tak alo thok to nge ani ama hi Mizoram atanga Welsh to 210
kan zu be chan ber ani zela tu po alo mi khola tlom ngai takin le in hong takin min lo boi pui zela ni kan missionary tele an tu le fa te ngai vena khrichiang tu ber ani bok ani puzo lo ma hian Wales rama chuan Sunday nia thalai te thilti pui an harsat zia le in khom po an man lo dan te so in football khelnan le bazar nan thalai ten Sunday hi an du tlat mai thina ati thapolin chama hun rei lo te bak in khom nan hun an pe thei meu lo ani ati soilan to ang khan khan sanan a chevel hi farm zau tak takin aw khat ani deuh bera chung zinga chuan bong vul tu po anem tak no mani puzo lo ma ku khan member kiwa te chung kwa farma valenga farmin lian tak tak alo oma chunga te chuan bong cho tam tham tak an check call sa te a chu siam na tele hol chi rang tractor le JCB thlengin alo nei thlu boka an changtlung khop mai an farm hi zau tham khop maya mol tam tak a oa chunga te chuan bong cho te an ching khat tlata heng bong cho te hi omzenei takachin le en kol an ni a heng nima te hian vitamin le protein le thildang bong tana thatur kha heng nima te hian an da tel vek ani chu bongin an ngi ema an riselin an thang du a chu ba ka an hita tui atam du big ane hiwate hian bong zathum vel bor an lo neya chung zinga zani somnga vel chu apui sorlai anni an bong te hi an thawin an hrisel mel khop maya an hute bu te hi alien khop maya an tum khat sora hian bong pakhat atangin liter ruk chuang te po an sor chok the ani ome asan lai chuan hiwate hian ni tin bong hute liter sang thum thuak te po an rot chok thin ani bong pui zani somnga vel nute han sor zo tur chuan kuta han sorwal ni heklo le heng sorna khol te hian automatikin a fop chuaka dar kartlem te chungin bong zani somnga chu an sor zo vek the ani heten kilian taka hian bong nute liter singkhat sang ni alenga hei hi trakin aron phur chuaka aleitu te company a ada lut mai thin ani bong nute te hi atlo ngang maya Wales rama hian hiwa soidan chuan sorhlim tuipol lo hi liter khat annaya somni pakhat zelin an khal ani Wales rama hian bong nute ret aniam awangin bong vultu te an mangang ve fowa nor te po an hoi hot ve a liter sing tam tak le buak chang te po an lo nei ve to thin ani ome Poin chu akhwa amoi kan ti telun nen arwa sur ve tlat maya chu ma sing de unen khala kan dal hlei thei lo de hi mole sunglass bun kan chak te nu ne tlang chip ne tlang chip vela kan tol kol vela hoi vera ni wang kher ya magai berte du berte ne na han कुछ रियल लेना ना बट ये पे बोले लाइव वेल से बोले ओए रे गंदी लाओ मैंने तेरा nghe ta ngắn tiếng đều
point chu khua anuam vak lova maro chu Wales tlang ram moi tak mai kan tlan tlanga hengai te hian countryside a hian thingtlanga hian intelo om ve nok moya tin mak deuh mai chu asir vel zong mai pangper tlang pangper te khi wildflowers anti ram pangpar kha tu chin ma ni lo kha pangpar hi akhat le luk moya hi aram ti moi tu pakhat chunin khria tin helam pangper kan halam te han hoi phila moi em moi he meadow grass ring baka pangpar niom tak thing na rong in thak than te auma tin king pangpera khi ram tam tak mai an ta ti chuan kinga var pheu te khi beram vekan nia kho vot dewa nia an che chang pi vak lo ni mai the he an boka tin bong te po khila khin om treu maya ai la le zo kan po khian om treu maya isu krista pian la ya beram puten beram venga an lo om lai an ria chin lai ni om tak ang te khamit thla win mu tira han tlan zel an om line heng lai vela han te ni len mai te po ka chak rum rum ani man la ka ti le mai Wales fan chu Wales ram khote takte khriat lo tak pakhat chu bala hi ani hi missionary pitei khwale athlan omna an nge tlo tak mun pakhata chuan kan vakala biakin kiang thlan muala chuan kan han luta ami khoida la dang zarmai achan chu helaya hian man laya ta tharau lama miril le tholok tak mitam tak ruang zal ani thlan tam taka chuan mithi chung ten pangpar anda tharlam tak te alo oma thlan then khat chu design moi dang lam tak om na po re to tak ani ang ti arin om thlan tam tak len moi taka om chu kan han fangkwal zela atopa chuan kil khata pitei thlan chu kan va mu a thlan lunga chuan Gwen Rees Roberts pitei ti alo injekal maya ole hey pitei than bula kadinga pitei kha mizo rama missionary ron chuak to te zinga chuan alarin kumsom ni polivel zet mai mizorama aron om ani kha ti chuan ama hi kansap missionary te zinga po mizo trong thia ber anga soi ania min an ngaina em thina tin ama kha mithiam ania zirtir tu mizo high school la te college din tira zirtir tu tele theological college te zirtir tu ni in mizoram tan zirna lama khan timason tu miro puitak ani bala khur hrim mai hi missionary te ho zik chona te lo ni baka ei Mary John si nu ma tam tak mu thina alo ni hi mizo ta ni chuan khopoi mo tak chu ni kan pa very rein ka khia tin pitei chanchin han ngai to phei chuan mizo rama kan missionary lo chuak to te zinga khiat hlo le ngai ber hlo te po kha ani hialing ka ringa chan chu kum som ni palivel lai kha mizo rama om nin khia mizo ina Wales kan han ngai dan hi Mizoram to da chuan Wales ni mai omati mi pot de hui mai ni eng lai mizo han ron zin reng te po hen kan missionary te lui ho kha an thla ne mo alada me mo han hu sam hi du thu sam ani thei reng lo wa hin London atang te phei chan an tat thin de wa hen mo then pitei kuanga kuma kan batlo trum khan angai nat om hi ka ti khapa kan batleng che kha mizo to lo la thian mizo trong nge khan lo leng ro thing pui senin du em kurte ro chu ka nei lawa kha lo ti cha kan han thulut kha ti khan nge
cái trong tu nuôi ra su se tí trong khăn ăn trăng xóa ăn om đàn te ama khan cái tí lại khan ama khan om to mo cho mi zo trong hi thei hi li ka lau khop me a hey ti hen mi zo Bible hi ka da te kêu sa khan do ka na khan ama ni tin ti hen ka chiara hemi ka chiara wang hen mi zo trong ka thei hi la ti mo angai san om ru ka ti khom me tin pitei kha mizo trong athiap per missionary zinga anti mai ba ka khan mizo trong upa hi athiam tu kan ti chu ka trong tu nui ra su se ti de kha ke ni ho ruwa la kha jan man kha alo wang to kan phok de usra tin adikem chu ina te lo vat lo to ni oma ina kharin zoram ti moni tar vai ti ona ain mai hian zoram han hai thei der lo khan chu helaya address te le well strong aziani ba hian kan lam thein kan chiar le thei thin lo ba mo zoram te ro kha chu chiang khop me helai huna hian biakin upato tak Saint Buenos Church chu oma hi biak ina man ani to lova thon thu kan lo hriat thin rir khoi tak Bible Society lo din chuana bul Mary Jones Museum anga man Mary Jones World ani achunga chuan kan han luta en kol tu nula hoi hom zet mai chuan engkim min han thil fi a he building hi ponlama en ain alo tun lai zek maya until display le an man ronei tepo changkang khop mai Bible Society chungchang le khabu le video tam tak le khovel pumpuya Bible Society report te helaya hian mu thein a omani achua ta tanga abang le a inchung ceiling te thlengin a fain an channel khermaya TV screen lian tak a oma chunga chuan Mary Jones si documentary film munom tak chu engtik lai point a en theni Mary Jones si thon thu hi toitein han soi talokila a thome kumsang khazariat khan tlerol kumsom panga mi lek Mary Jones chuan Bible awtem em maya chung hun lai chuan Bible hi leimai thein ala om lova aman ato em bokani bala khua hian pastor pakhat Thomas Charles an Bible leitur anei thinti alo hriatin Mary chu thingtlang khopakhat hlatak mel somni paruklai maya tangin ke hlirin tlangram le ram hnuai pilril te kal tlangin he khua hi arun thlenga Bible le nana kumruk zet mai poisa alo khol chu kengin pastor Charles chu arun panane ni hnia nga hnuwa Bible an nei tamai chu alom em maya pastor Charles chuan Maryin Bible nei tura atumru zia le anei hnuwa alom zia an hmu chuan arilru a khoita em maya Londona a mel khiat te le minei nung deuh te an contact kwala Bible chu tamzok chuta khovel zawzoka thondar theidan tur a soipuita a chumi nu reilo te a chuan Bible Society kan ti hi alo piangta ani helai mun hi khovel ramhrang ranga Mary Jones si le Bible Society ngai sang tu tam takten an ron tlo wang phangzela he mun tlo na hun ramchang kanei ve hi kalom le a tun ma dewa Bible Society a kalo in pan ve to na awang te po ani ma na ka intinei tuin tharau lama po kalhok pui le in ka nge ani anin sakdan te hi kumzatela upa te nihlom to ma se annalin fel fai hlom khop maya hingtang khote ti taka an kong uidung te chu alian khanpa em lova bi hingpo sang hi thingvel chau he khwa hian amani andor pui lai vel te po hi pi khan lova chuti rualin mamo tin ren om ve a hotel tin om ve thapani bala hi kum sang kha zathum le so veladin tran kha alo ni dai to maya tun ma tangin la phiar lama an ming thang ve hle ani tin Bible Society lodin chona thon thu Mary Jones si wangin bala hi hriat a hlo hle a tin khomon omle nuam tak ani boka wangin touristen an panna sa em ani bala khuchunga hian dilian tak a oma
atui la chu a fi moi em mai le nga la a in tlak hial ome a khote tang huin biakin po mutur om nuala mi thi vui zo ni om tak te po kan hmu ni bala khua hi tlang sang vak lovin a huala tlang chip pakhata chuan kan han lona golf course alo oma chuta tanga khua han chuan chu aman hla kan ti khop maya hoina lama piang chumit tladon in kan thlir zela tlang pang le ruam moi tak tak ring dup mai te chuan Wells ram moizia an pholang chiang le mai heng lai tlang vela hanom lai hi chuan khovel hi mun nom le hadam thlak tak vek emo ti mai a ola ngai to na te po ading du khop mai anuam tok sawa oi tlana te chuan beram thau thatak takan lo tla a mizo an lam ngai lo aniang mak min ti mel khop mai sabram beram satuizia kan lo hreve nual to nen han hu ringot pon chil antipu deu thomai ni Missionary mozok khi kan kal zela motif ni sabram reng a hian thian emo mel thiat thate an ni ngot lo chuan thilok lovin mi ina an valeng lut ngot ngam ngai lova ti dan ani lova ati an lo om point an lom lo ani tun tu mai hian Wells ho mi zia le phungte ka riat cha ka wangin tlang panga in pakhata chuan kan valeng lut veng mota be sei lo takin an pa ber chuan min lo dong song tha em maya heta tang hian Wells mi te hi miril ruzau min hong tak ani ti a riat thein ka ani Wells a hian kan missionary te thlan atam theiang tlo katuma ti chuan puzo lo mohovin Abergale khua hian Reverend Owen le Reverend D. Jones te thlan tlo turin kan kala he biakin hi a design a moin a sak phung hian belchian dol em maya alen ang huin in khom ero an tam vak thin lo ani ome helai biakin hi pulo mana nupuya nei na mun ani mai ba ka mi rang te baptisma te po chantira telvena elder te nia tin ni na pui mo tak tak achil na biakin ania tin he biakin khota hian hi kan la en don chawa thlan mual thlan tam tak kan huwa chu thana chuan e apa pu ona kha thum ani he tin anu ani pa po helai bok a hian mane kan en don ni chung te chu hebiakin hi Reverend Owena Pastor Nathin ani a zolo ma po hebiakin a hian baptisma sangheng he ani Wells missionary te zinga khan pu Owena khan mizo tan poimo na lian tak ani a ama kha thalai te ma kwa ngai em mai ani ba ka KTP din chuak tu ani awangin Mizoram Presbyterian ko khantan theichon ahule zual ani Lynette Jones Owen Lau 1929 to 1988 mother grandmother loving grandmother always very happy and always very brave and then in Mizo Wana Kim and in Welsh at the bottom the verse reads I am the resurrection and the life Mizote ngai nat to em apu na kha asa ping zul zuin mingan pho saka pu ona anti mai thi pu ona thana hian mizo tong alo in ziak vekal maya muan na kim tin Wells tongin pathian rong bol tu missionary ani thu le mir thei te thian ani thu achuang bo he alung len thak le mai he thlan po hi
Reverend D.E. Jones a thlan ania pu Jones a kha mizo chuan Joseph Pluya kan tia a chan chu Baptist Missionary pani cha pu pa le pu buanga te a local nuwa Presbyterian lamit missionary lak nuwa khan pu D.E. Jones a hi missionary lo chuak pasabet ania chuban chun Joseph Pluya kan tia ani hi mizo te tan chuan alutak zet ani Abergale kan tlo tua hian Prestatina puloi te thlan tlo turin kan vakal le vanga pulo ma hian motor khalpa chuan ti ngai dom tak ka vora chu zinga an lo pang deuh laya apa tene he khua hian Mizoram missionary dang tene na in mu khom tura an kalthin soya puzolo ma chuan Mizoram missionary ho zong khan puloi te chung ko le pipui te he khua hian kan vapan khom thina mizo tong chau man tur an hantia an mizo tong hian an ti thui thei khop maya pipui hian mizo cho le chome an siam ngei boka kan him tlang thei le ani Pite was the best, always the best. Yes. And then she used to correct everybody. And, they would sing some Mizo hymns. And, Prestatin hi pui kama panom takalonia an len 12 po anuam khermai biakin ro pui le design moi tak lung hlira sak alo ding lu maya akot tuala chuan thanwal alo oma biakin le thanwal omdun hi man laia ta chapram ma an thilchin mani kil khata chuan puloi ta than chu oma zana chibai an han buka a chan chin ril tak mai le Mizoram tana alo pek na lutak ta chu ruwa lo lam ya puloi ta hi ngai sang thar le ani Mizoram a chosan nuwa po helai welsa om nuwa Mizoram le Mizo te min ngai sak ema chuwang chuan go khan ho tu te po puloi ta chunga hian an loma puloi ta hi an ngai em ani Welsh missionary lo chuak te kha atam ber chu wall an liam zo to a khopil ril le in hatak taka te an thlan aw bawangin kan tlo tam thei talawani ala dam zinga chuan puloi ta pui hi khoilai nursing home emo meka nima se abiak tlak to lo thu le to po har sa tu thu muthila wangin kan tlo chuak talo ani ti chuan ala dam te zinga lo chuak tinu ber Paul Reverend Alwyn Robert tlo turin Bangor Caledona Bangor hi Welsh marthang top lam tuipui kamo ani apan na kong hi tuipui kam hul ani jin kong nuam tak ani Bangor thlen ma deuh hian Welsh rama polar le poimo tak man lai lal in le kul ro pui tak omna Gunway kwa oma he khua hi tourist hip mai ani boka tlofu kain ti le ani kum sang khazani somriat vel khan England lal Edward chuan lal in le phachung hung na kul ro pui tak ki lo saktir kha ani heng kul te hi kum zasari somwa zeta upa ani to ani chu akul chung kan han lu ta ko pato tak mai ni ma se engkim mai hi atharin na fel fai thlup maya an building saktereng reng hian ngai no an bm loma an ko thler te po hi lungchang tak ha thar mai vek ani kom chak na zo tak po avani kati maya akho chung lai vel taka hian kon wei luang tlang rui maya achunga chuan leimoi tak upato tak chu oma hele hi kum sang khazaret somthi paruka sakdai to kha alo ni nge ome Conway hi kholian chu ani lo na a birking sing kat sang li lai an chenga dor te po tam khop maya chapram khodang anglo takin birking wakvel po an tam ve hle
vakvel tamper hi chu tourist ho anni sazorna dor pakhata chuan kan hanluta aizol sazorna nen chuan ai nang lo viu mai ador chung hi thiang hlim ani mai lova an thil zor te chu an chan som dan le rem dan po moi tak vek ani sachi rang chu chuara alo in tlar tur maya leicha kom tak vek an ne wangin leitur awang ma zo kani wells beram sa atui zia chu mi khil fak ani boka puare sa point londona anu pui fanau te ya ait nganganiang alei chu mai ni cheese le ei tur then khat chu man lova ei chin turin an chop chuaka hei hian dor chung lu man ati hla hle ani Conway atang chuan kan han tlan le wanga Wales ram tlang dung hing thang tak Snowdon tepo nai taka kan mu theya Snowdon tlang hi Wales ram atlang sang ber ani mai baka tlang moi tak ani wangin khol zin tam takin an tlo a kum khat chungin mi noi ruk don lai ten an tlo thin ani Himalaya tlang lon masa Edmund Hillary meu pokhan he tlang hi training nan lo mang nge ani heng lai ram vel reng hi man lai ta to slate lung an lai chuan am hun pui lo ni a heng slate te hi lung than ang reng pan thler thlor adum le adum ukdeu te an ni a atlovin a moi sia tun ma chuan in chunga le banga te an hmang na sa em ani England ram le a che vela te na satakin an thondar ani ole atopa chuan Bangor khwa chu kan wa thlenga puroba te in po reivak lawa chuan kan han zong mu maya an nu pa chuan an lo chuaka milo lom thiam le maya an soidan takin mizo mel an mukhata mizo mel mu an thalel hle ani ome Reverend Alwyn Roberts le anupui Mayor Roberts te hi Mizorama kum sangkhat kwa somruk le sangkhat zakwa somruk pasri inkar an ron oma tuna hian kum somriat pathum purobata hi ani to ani khati lai kha ramboy intran lai ani awangin harsatna nasatak an tok thina atopa pheichuan sub missionary te kha an vain an chuavek alungai ta ani kha Wales ram an hol hima an fapa zo sangan Mizoram angai thin thu te wartakin an soya nikhat chu zo sanga school bang lo ho chuan kanu kan school chu nuam po ka ti lo tuman mizo tong an thiam ve silo aron tia ti thu te an soya Mizoram an umlai chan chin te soinuam an ti ve hle ani purobata hi Aizol College anua Pachu College ti tak din tir khan principal in aron oma ama hi mithiam Cambridge graduate ani boka anram a ho thak le nu point ta poimo tak tak achela BBC a po Board of Governors zinga atel pahial ane tin radio broadcasting lama le social work lama te po hun engamo chen chu ain mangani chutiang chuan purobar ta hi Wales mi te zinga po miza omle pachon om berpol atling ve ane In the mem? Dame. Oh, kapi the mem? Okay, Oh, puso sala the mem? Adam bokne. Okay. Mizo trong tle milat hiam mem? Katiam lo. Ka Thank you. kating hilpekto. K-pop. So It's 50 years since we left Mizoram. 48 anyway. Yes. And it's a long time. Far between here and here. Yes. 1967. Yeah. Before you were born. Did you ever think that you made a wrong decision to join? purobat tenu pa hian Mizoram boilaya andai khiat ngai nom takin an soya zalaya chitelui pana an kal tele zo khosanga an tlan chiat dan te an soya zo khosang mi ten tuat taka alo en kol wanga alom thu te artuile until nei tha a alo chom le mi khwal dan te an soya chung chu an theng hil thelo thu te an soya ni annu pimeri po hian
chur bura thon thu te po ala re khop maya pite skula a tho lai chan chin te po ngai nom takin a soyani kan missionary ladam ho te hian mizo tong an mang thei me to lo na a biak chu an la khe thiam thokhat viau mai Down the road a bit, chur bura, only the dog would be delighted and everybody would. But one day, he used to follow us to... ole kan zo sap te chan chin chiang zo ka turin mi pakhat historian le researcher Liverpool kan han pana ani hi le khabu sold out anti aom zia chu khal zo thak ti na vehicle of grace and hope ti ziak tu ani a hele khabu wang hian mi hriat a hlo hle ani ome Dr. Ben Ruiz chuan Mizorama lo chuak Welsh missionary te kha an chanchin ka chui ba ka an dam line ka kom man veka an zawai mai khan min pezo takle mi thanem ngai an ni mai lova mi fing fel le thiam na nei thatak vek an ni mi zote in van nei khop mai ati nge nge ani. There were more missionaries who went to Kashi than went to Mizoram. Right. And I think you got a point. You're saying that the standards of those that went were very, very exceptional. The first great missionary, of course, was D.E. Jones, who came from outside Bala, and he was educated here in Liverpool, and he went out really to 1897 to Mizoram, and became the founding father really of the Christian missionary work there. And he had to retire sooner than he wanted because of ill health. And so he came back and came to live in the road down from here. The road you've parked your car in today. Isn't it strange? Called Canna Drive, Allerton, Liverpool. D. Jones came back with his wife to here to Liverpool, and he was a member of the church that I've been minister for over 40 years. And then he went from here to Prestatyn to live. Another important figure, of course, is John Marion Lloyd, who did a great deal of work out in Lushai, translating the scriptures, and also principal of the theological college. And he came back here, he and his wife Joan, and came to live in Liverpool and became members of my church. So I knew John Marion Lloyd very well. He was a very scholarly person. So I don't think we've given him half the credit of that he was a very, very exceptional person. I mean, he came... Dr. Ben Ruiz hi arhiat na athale moya kan missionary te chanchin arhichiang in an chanchin ngainom takina soi theide uvek ani mizote anhampum anga Christiana in pek na hi thilmak le ro pui Welsh mission bo ramdang khoya ma athleng velo ani atiani Welsh rama sa khuana tlacheta siam tharle dan tur chungchanga ka zo na chu hetiang hian min changa bul kan tran tharle angai ani ko khran ho te hi Sunday ya reilo te in mukhom ringot lovin ma na kan ti dan angkhan trong trai in khom le in pol ho na te nei ho thini la ma kan son nge yang tiani Reverend J.H. Lorraine le Reverend F.W. Savage te kha an thla te chui ka tum na lama ka hlo cham der maya makang reng takin Londona Baptist mun pui lampoin bin ko mu turan khalo tlat maya pui ka ti hle ani amaro chu England ka ho san nu loka heng missionary pani te thlan hi mizoten alo mu chuak le sia ataka ka mu man talo chu poi ka ti hle ani Ole tikhan Welsh ram kan fan the ang chu kan lo phang zuk ta a atlang pui thu in Welsh ram ka mu dan hi a tha the a ram nuam le moi tak mon om ami cheng te po mi za thatak le nel om tak an ni sam nam zong zinga hian Welsh ho hi nam nel om le kom nuam per an hialin ka hria ade thil mak ang reng tak chu
English ho le Welsh ho hi alo in nge meulova an mi zia po adang khop maya tin an trong Welsh le English hian in zomna emo in anna an nei lo khop Welsh ram chunga phei hi tuan an signboard te po Welsh strong vek ani wangin kan chiar tiam silova kan pui chak fo ane heram te tak te hian khovel chanchin tha kontak na hian alo tholok em maya kum sang kha zakwa le pali tanga sang kha le zakwa le panga livel bor khan Welsh rama hian nasatakin tharau lama harna alo thenga chung hu lai chuan ke kani ti deuh chin thalai te kha chu missionary a chua tum deuh vek ni na soya chumi siper chu Mizoram point kan lo tong ve tha alo ni a kha missionary movement lian tak mai khan Europe le Africa komol puitele India thingin wang na satak ane chutiang ang khopa tharau veiram le sa khongai sak nam nu thin kha vo india chuan alandan alo dang lam ta hle mai hoina lam pianga biakin moi tak adinga ma se chung zinga tam tak chu biakin ram ane Welsh rama mi engamo zat ka zo na atanga ka khiat dan chuan biakin tam tak chu loi tu ti tham anom lo awangin emo pastor roina an nei zo lo awangin emo har alo ni ta a biakin lian le moi tak athena te phei chuan thutna anin chan lo na thina te chuan mi som thum som level bak in khom tu anom talo ane tin tuna biakina loi lu tho zinga hian thalai anom meu lova upalam kum somruk chunglam antam berzelani setanan ha thowanga thalai te in khom du talo hrim emo tipol an oma adik tho maya he thil hi amaro chu ti rol chuan chandang tam takom ve boka Welsh ram economy tlak niam awangte mundanga le khazir le an thoka thalai tam tak an chu wangte po ani tho bok ani sabrama chuan biakin lo tur hian asen so sang le a sarkar du dal le danang thlapa thilti an thlin lo ani chuan sarkar in biakin khalwa aphal lo mai thin ani ramvot ani wanga in chung ti lumna te chokidar le pastor roinan te sumtam takangai si a ko khante member som level ai tlem loina te chuan chutiang chu an zo meu thin lova hetiang hi thilom dan ani wangin biakin tam taksu khar alungai ta thin ani hetianga sa khodin hunlama tlak niamna na satak an to lai vek hian alarin om vek upalam ho te hi chu anton tlak tak anin ka khia Christian nundan tu dik takin anung ne in ka hua thahnem po angai em zel bok ani tharau lama anton tlak tak le nung tak thin Welsh ram heti khopa sa khuana le tharau lama an tlak niam tak dan han hu hi chuan alung chiat thlak le ani ole khamlo takin Welsh ram chu kan chu san don ta zo taka min mi khwal tu Reverend zo loma chunga hian puares ne chuan kan lom hle a mizo pa tlom ngai na ayane phau lo anei nin ka ria a tin ama hi mizo te mangai tu dik tak nin ka reboka in khamlo takin puloma te chung ne chuan kan in then alo ngai ta ani Welsh ram hi chipchiar takin fangman lo ma ila kan fangzau khat vel hle a achim top lama tanga lutin aram lai li a vakwal khapin akhothang top lam Atlantic tui pui theng rakin kan fang thale boka amar lam le mar thang lam tui pui de pa kan tal kwal le nuang bokani kan luoi na tok chu fangkwal bok ma ila aram anom e mawang le zo fatero lu ani wangin Welsh kan la kham lo hle a kham lo takin kan so san ta ani